Sve je spremno za početak 5. borbe večeri. Sve je spremno za početak 5. borbe večeri. Vidimo, našli su se na sredini borilišta. Reč je zaista o dva iskusna borca. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u SBC Revenge Oktagonu. Odmah napada low kickom Ivan Vladimir i odlično je pogodio prvim napadom hrvatski borac. Sada pokušava odmah nogom iz okreta. Izbjegao je to za sada Nemanja Kovač. Sada i ručnim kombinacijama napada Ivan Vladimir. Ponovo napada tim calf kickovima. Odmah napada i ručnim kombinacijama Ivan Vladimir. Nemanja Kovač sada napao nožnom tehnikom. Napada sada polugu na nozi Ivan Vladimir. Napada Ivan Vladimir. Nogu Nemanja Kovača također napada i Nemanja Kovač. Odlično se odbranio sada Kovač, međutim odmah odreagovao i Vladimir. Pokušava da napadne leđa svom protivniku Nemanji Kovač. Pokušava da uhvati ispod brade kako bi... Međutim, za sada čini mi se da je dobro odreagovao Kovač. Sada izvlači se Nemanja Kovač iz ovog napada. Odlično je krenuo u borbu Ivan Vladimir, međutim krenuo je silovito. Vidjet ćemo koliko može da nastavi ovim tempom. Sada ponovo napada nogu Nemanje Kovača Ivan Vladimir. Čini mi se da je Kovač opet dobro odreagovao i sada ćemo vidjeti kako će stvari odreagovati. Već sada mi deluje pomalo umorno Ivan Vladimir. Nemanja Kovač također pokušava da napadne nogu svom protivniku. Izlazi Nemanja Kovač i verujem da će se borba vratiti sada u borbu na noge. Ivan Vladimir već deluje pomalo umorno. U sredini borilišta. Sada pogađa odlično Nemanja Kovač kombinacijom leva-desna. Sada i on napada nožnim udarcima. Čujemo savjeti iz ugla za Nemanju Kovača. Sada pogađa odlično Nemanja Kovač i nogama u telo. Ivan Vladimir pada na pod. Vidjet ćemo da li će ga pustiti Kovač da ustane. Nemanja Kovač napada udarcima po nogama. Ponovo oba borca na nogama. Zaista su silovito krenuli i jedan i drugi, kao da se malo Ivan Vladimir istrošio na početku, međutim odlično je krenuo. Sada ćemo vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Napada desnim krošeom Ivan Vladimir. Čini mi se da je i pogodio. Sada Kovač napada i udara odlično po nozi. Vidjet ćemo da li će uspjeti da završi borbu. Nemanja Kovač, odlični hammer fistovi, ima priliku sada da stigne do velike pobjede. Nemanja Kovač odlično pogađa i laktom, međutim i dalje se ne predaje Ivan Vladimir. I stiže do pobjede Nemanja Kovač. Vidimo onaj odličan početak Ivana Vladimira. Vidimo i one pokušaje završite. Zaista je dobro krenuo Ivan Vladimir. Nakon toga Nemanja Kovač odlično kontrirao. Napadao i on u parteru. Vidimo onaj odličan low kick Nemanje Kovača. Nekoliko odličnih udaraca u telo. Bio je već umoran Ivan Vladimir. Primio je nekoliko teških udaraca. Vidimo onda još jednom taj calf kick koji kao da je povredio nogu Ivana Vladimira. Ovdje je izdržao nekoliko strahovitih hammer fistova. Takozvanih čekić udaraca jednostavno nije mogao da nastavi Ivan Vladimir, a Nemanja Kovač stiže do 13. pobjede u karijeri. Povredio je nogu Ivana Vladimira Nemanja Kovač. Pobjednik tehničkim nokautom u rundi broj 1.
Da čujemo izvanično proglašenje. Nemanja Sledgehammer Kovač stiže do 13. profesionalne pobjede protiv iskusnog borca Ivanu Vladimiru.